That's all bisa say bia wo wi akọ. Na tade we say Ghana for tade kro be. Na when na no ye hye bi. Edi twa yi bi. Kwa nkruma nkrofo. Edi wa jo mu na no wo say. Kwa nkruma. All right. Enye is ene ampa ye beja. Dachi ma. Yenhwe stories aba. Yenhwe. Okay, me da se pass o ma me sa akonya we. Me fa djuma de we so chia Sompa TV ahwefo nyina. Na Sompa 93.1 FM atiefo nyina. Djuma de ye di live our Facebook Sompa 93.1 FM na Sompa TV Ghana. Obetime de waje nkyere aba beto mrepamu no ye bekenkan ama wo. Stories ne de edoso na emum ya fa bia ye pese ye no wo hye na se wo so wadwena obekere wo ho no emepa ba na se number na de tudwa obetimi afre na wo so wakere wadwene afa de ye ba be discuss ne ho. Miss Bell ato bomba ma abeku Santana ye beje mu nkyeremu na Nigerian musician bi so ne ne ba ho sensem so aba abontene delay akasa afa omo a omo enhanse omo body na so omo ye omo to no delay akasa afa ho kwa kesi ene ne former manager eye fen ochre ene shatawale hu sensem so no school fees de mu chemu bebre. All right, you better dachi him ase mo ya de na mami ma osima 1 minute ene 21st clinic na me pese me bapa o ba won se me menye janka me so a menye kuna ni nti ene si me kwan. Okay. But in 1 minute no then I'll be catch wo mo itimi buy wo mo ntimi amba. Okay, school fees me da se pa omo buy ne do bi biara se Sompa na sa jimi nsem mpo Aden se ne nkofo si be gu ho ne ade na now you marshal asat 450 ahomachin yes na me dane me ho me se be there po me sane e form no na se time nso ye obehwa de yes obigina gate na chi waba yes yes na me catch me call back so am yanko bie do na sembesi asat 450 e kwa na obi wo ho no ma ogina we nchi e bie ye na odemi ka no betina ase ne ye man number oh ebo be 5 on de na why ma na nipa ho by 5:30 to 6 mo no na after this say de mu nyina san be good tent na but 21st clinic ankasa mo ya de too much oh mo ba ye nche bia so adwuma mo ye de dabi mo doctor panyin ankasa no ade egu ni ti site mi hu ni da o ni ti wo size na because adwen na ekuta no me nye sure say so nkita head a enkom etera mitimi hwe ni san bi se ba we kra nyame na we de o maye bia na nyame she da bo no em say clean na nyame de bo no bo no we na san okay na e be se nyame se onye no maye o boy fofra o but omo ba ma ne ye efe omo ba dodo na ba pama omo ni ji ye nso na ye nim se ye ne enim se na omu se express omo ho kire no yeah omo ba ye ni sa but omo ya ade se ye omu si bai no ye hwe se next year nso omo beba omo beba obi kra bisa se screen ya omo ya ni nei eno anu no ana next week omo ye bi na mso ma me nya abotre na hwe nipa dodo a akọ branches hwe nuro kra omo de be ma wo mo enya agro enti nyankopon insura 21st clinic mo ya ade nyankopon ompeja mo na afibia mu ntumi enye ni sa. All right, ye koso na ya hwe ye stories are over the week, you know, at me a trendy. And my young first one way. You see, Miss Bell hits hard on Abeku Santana. Miss Bell hits hard at Abeku Santana. And Obet Kaya, Miss Bell, you're not doing so, but dropping you be. Oh, there, my auntie, we ba, maybe teach him. You want to feature or do collaboration with? For now, I think it's Miss Bell. Huh? Miss Bell. I want to feature Miss Bell. That's all. Miss Bell. Yeah. Former artist Miss Bell. Yeah. You know, she's a former artist. Yeah, but she did great. We have to learn how to celebrate people. She don't have to go before you started saying that. Oh yeah, she did this. She did this. She's alive. All right. So in some way, you know, by wabra Abeku Santana
o interview abrante bi me pese me boni din obisa ne se wo ba industry nim wo ko wani mamamfo jiwatum na se onya akwanya na wo be hosti musician bi a hwan na nka wo pe na abrante nso Ghana had at least minyo bi to say Miss Bella Abeku Santana say oh hwan former musician na just say I am because Miss Bell on retire Miss Bell da so bonyum na nsem yi anya Miss Bell de crack na or the reply bi aba anso ho ne yonko tornado on na bonko so atafre ono so de bi by but yentie Miss Bell de no bi mu no wodi ama wo ho e wo social media no na nka ensa nka Abeku Santana so obi di obi ho adanse ana so obi ka obi ho asem papa very well back in the days Sompa Xtra team yetna asi eye proposal di call ECG say anka ye di bebo adum so na yakasa fa illegal me di proposal yi ko to ECG fu enim other energy companies enim omaneji ho agi to mu say they will support me with everything I need to do this campaign. Me start to say me a campaign and Rubebia and I frame me from this one of these big offices. See, every time say only Abeku Santana our problem ana. I have the best things to say about him. I said, oh, he's good. Oh, Obamenyum. Oh, yes, I said nice things about him. And they were surprised, say I was that naive. Because Abeku Santana Tuneka, Echo, and Penuphobia, Echo Catchum say, why would you use Miss Bell to do a campaign for ECG when there are better artists like Sarkodie, Yvonne Nelson, Omoyese, why Miss Bell? All right, so Empenfosi, who be free through name ma. Now I ghost and I change ekrom because homa de Empenfo busa be ntaman for pe bleed. Sa homa kroma obitwa. But this time change. I say okope blacksmith and I steel bender. And the Miss Bell respond or the abani o. Miss Bell send no si pe Abeku asem kan sem fa no ho. Na project bi ba ni chima nka opese oye. Na oni Empenfo di nkomo ma nke eya ye ya ne sa. Na no na project ikoto Abeku anim. Anche no wanya ko. Na oni Abeku etisen kan sem bebre fa no ho. But ko wi achi na akoye boachi bidin project na amba so ni nyina mu na akoye se Abeku ene ye sa sabotage no antimi amma sa contract na sa adwumadie no amba so na eno eka ho wa brand e ka so nya Miss Bell obe feature na Abeku se Miss Bell be na uka broche Miss Bell na Ghana de wa bonwuma ja na de he sansem we nyina no eno Miss Bell tie no anya ne de kra na all the same ne nwom no they were release by ntimi mo enti no de ho no yeah share the next story yemfa onko Nigeria na we are hosem Davido ne babema na yeja ne ntie se ne swimming pool bi a waye opie e ba ye se omoko program on ba ya ne babema yi watimi atopu yi mu ama waye nyame dia a se enu sko akwaye arehosem atum say celebrities no bebre asende wo mo condolences de amana na ebi mu so kiremu tweet bi baaye wo mo kiremu a video no na da so abra Davido na woni ne babema wo mo edi agro and to ba Facebook oba YouTube and oba Sompa TV e wo decoder no so betimi ahwe bi. You told me, baby, we outside. I beg you to be outside. Sorry, na kabi be tell me why. And then you know me, I dey online. Na the akoma story way ene yasa kofa ba nyina ne samanfo kiremu a bisi otonsuom. Ebi kiremu abofra no wantonsuom. Wan mse ne Ghana ne Africa ye mentality tie. Ebi mu kiremu a Davido no. I saw the abrantie ne ba no. I saw the nafa baby because yi tweet bi baaye ana eno so ekire Nigerian act bi a wono so ne ba ewu saa che so reporting so to swimming pool mu ense si amanfo raise concern say adentina eya ko ese Nigerian celebrities no ya wo mu wo sika wo mu gusu ko wo manim no se wo mu ba be free mu a swimming pool mu na wotoi eno ene nsem a anwumre ye jamu ede ama na yesande mu ba fie ene delay hu nsem ewo ha na akoma speech woni amanfo kodi nkomo efa yedie aware any relationship ho
na no na delay ko kan nsem bi a te se I say bi mu ne ya adwen bi mu ne nya adwen yentie nsem ne mra na memfa nchiri mu no so emra superficiality everything and no bit make us before I can say me go twitwa apampa. Since when did we get here? It is something I can never do. Because like Ebia, I don't know. Ebia be crasini. But enti ha no na amanfo esusu se body enhancement no say aba amanfo ye moisha nko na koye bi asata na Ghana fo nim to mu to manu si ne so pa na ne amanfo hu ye ndie se moisha de nkra de koko ende wan sheda nko deep amanfo ye ankasa na otie delay nsemi o ka se so koye sa de ye na bia no ekrasini ena amanfo de link se ne delay person che se nana mama Brown na o ekrasini o de Mac Brown ana ho na amanfo de wo madwen ye fa o na ye bisa se sansem o delay kan ye se ansana ono ntimi nye body enhancement na oyesa na aji se ebia sebe oye krasini eso person o ka se obi bia wa ye body enhancement bia no oye krasini ana eno na ye question a enei abeto ho a ye bisa e de fa delay nsem a obeka ye se body enhancement no ono ontumi nye bi like ohune se obeye bi dia aji so oye krasini ayi se oye krasini enti obi obeye body enhancement bia no oye krasini ana. All right, mamemfa we the final one no entwom na memrafie na watwi mu no wo ba satawale ani bulldog ntamu a enkoye kra we kira we manage me ho we anye me hu mi ana na me mani sika me ye ni sei enti em de se na Zak nso aba be kan ye ho and say we run to management kakra enti ye dru ne nchen a sa story ye be link ne ye bisa na a difference what management mu kaso obi manage obi a ye be bisa no na shata kire mu a bulldog de wono aneko han no say manage me ametua uka me ye say obi frame me for show a woni ndi nkomo bulldog so kire mu ono ne manage shata after so free bandana na manfo mfa ne nyehwe ono ne manage no man be ye shata oye ne na nsemi boboba sa ba bia shata de asem na be wura no na ya manfo nwanwa se abri bia bulldog any shata ebenya asem no shata di be wram se bulldog wa na okun feneko wa na oka kire me se kire me se na musi shisha de no na yenhwe Twitter shata de aba se shata de shata no dey disappoint or say you say former President Mahama don't trust his brothers, right? Shata de aba ko de aba no yenko the next one. Or say you said Mahama said you should go hard on Akufo-Addo. Your own mouth, why? And or dear no so by. Yenhwe tweets ni bi tweets no doso. Or say Ghana will know when you said President Mahama sent you to bring him girls. Kai. Tweet we anyabia lodina. Wo ho anu hu ye. Yenhwe biem. Aha. Or say you said former President Mahama asked you if you can get him gunmen to do some job for him, right? Okay, me boana. Na say nsem we nyina aye nsem a bulldog na wo ka kire shata. Enti ene sa topic we ye besua bibi wom. Empo sa woni wadamfo ho a asem bia na wo sa wo ka kire nana. Empo wo ba bi wo adwumam. Enkomo bia na wo sa odi. Ye besua bibi afri ha. Na kwa okese eti nsem a ekoso ewo shata. Any bulldog ntamu no wasan de abase police foi mun reopen case no Fennec Otre ni murder case no investigation no mun open biem na mama kind say emma or say bulldog since you are bringing out secrets you will tell Ghanaians what happened to Fennec's murder. Am I not joking? I'll say and I'm not joking about this time. I'm not joking. I am ready to tell the courts about what you told me about you and your men and how you planned the foolish act. Get ready. Or say this Akufo-Addo won't give you a murder chance to be on our street. Watch how this ends. And or say I believe at Shatawale and Bulldog knows something we need to know. Please, let's delve into this. Kakra or the buyer the far. Shatta
any bulldog and send some no eno no mami mrafie na me mama bedwa fo akwaba oyesi bibia woko de nyame adumo no mpa bo ye ho ye ba da nyame ase ene mami ne won hya ase na ye stories ayabobọ so no fa wadwenkyere ai wo ho no ebra okay edika no ye bechia aye Sompa TV ahwefo ane Sompa 93.1 so mo mutie so okay na fe so no series ni guso e koso ye wa use TV o YouTube ye the episode 11 no atomo so say 11 na betom oh nice 10 say na f papa me say 11 we dey be serious am for patronize pa come okay quickly mami ngura stories ni mo make mako Shatawali okay mo dia nansa we atra social media grow pa because Frank actually wu ye no won sansan be ba ya say yeah bu god na bu god say what change dog na any god na ase ye kan sam na ye kan tra na ye jan hoko omu beef no sorry na me fi say bia shata ne abo no pese o de ba no ana o pay attention tina oni ni ne former manager didi hu nkoma akodu say dia na ye satrapo I was say quickly Ghana police bem. Yeah. Sanse nipa ho asam ne ye kan o. Yeah, because asam ne sorry. Na akoda. And asa sorry brim. That means no krabi wo baabi. Akoma woni bulldog adi pen no. Chese wonim kwan abranche ne fo aso free mu no. Yeah. And say Ghana police ye hwe han. Because asam na ya ye hu. Aye hu nye say ya ye hu. Wo ye duru adwa from Pieto Brame. O say Atra hokra. O say adwa from Pieto Brame. Na no esi den kofa. Yes, okon adwane akono. Atra ho. Okay. Because you was 7 years can very well. Frank can so no so abusia. Sabi na nintino ofidi mprofo. Yeah. Because the same way Frank wu ye no and the end of kwakese ne career. Yes. Because na no ye ni bibia. Ye ni bibia ma. It is asem ne ha no. And akwa so shebo. Says sene tie bia no obehwehwem na wa take revenge. Nipa kra odi sa adwuma no obehwehwe. Nti abri bia won say ya o follow. Yeah. Na sa omo issue ya soraba. Na sata wale ekeka won sama. E was quickly Ghana police epic sata. Yeah. Na di onim fa wo no ho bia no. Okay. Na dia was omo ye bu god bia na so mo de because any point is akoko no wo kuna fa ho di. Mpo akoko mpo no say obi dia na wan fa bra kwaso kwa na yetime chew. Mami free hono na menko me and my brother Abeku Santana ho. Okay. Me boss no bet we dey wanya de. Eja ye nyina we look up to him. Yeah, wanya de. Yeah. Because me ni musician because we be a former musician. From Miss Bell so hanging in the boots. Yeah, musician be na so a former. Boys wa so betimi akabisa chemia. Boy you former musician wo ho. Say musician ya bonyu mo say they were boy we into a former. That say bia obeba be kase bia or ye legend. Okay. So what you say? Yeah. Now we be sir. Na say we kase former there. Former ni ho. What you say? Nti and Abeku wonim dey. Yeah. Nti wo kan sa kwa quickly no say ho na kwa wo ten one no. But those here no na Ima my yenhwe video ni biem. My yenhwe video ni biem. One say oni abrante ne twetwe nkomo anie. Find any artist that you want to feature or do collaboration with? For now I think it's Miss Bear. Huh? Miss Bear. I want to say ahano kra na ahano de wesika ahano kra na just no ma say na musician na wanya kwanya sa akode mo Zach wo ho wayesi wo ho boys na wanyo obi a say Miss Bear. Miss Bear otontos. There be ontontos. Oton hwede wo kwa. There be onton hwede. Aye nwum adwuma no ye. Eno ano. Aye say ubu ne down. Wonfa na nya hwe. And aye Abeku we ya bigger here just say obi animu. You shouldn't do that. And baby a odi amanfo koduro. Baby a waye wadwuma koduro start from aye takrado de ba Ashanti region ha. Wo sare kwa Accra. We ya big guy. Wunim de. And this statement we just a free one ba. And try you cry. Okay. Former de wo kwa na wanya former. Oh, your legend. Oh, your legend. Oh, and try you cry no.
Chama say what they are chop aba. Or they are chop aba. But I say near my baby because Oshe Tamadum so by ya Miss Beltana say as she share Jumadi Senka. Ombe borderu unze dum so no illegal connections near the ade bebre na this how ni nyina ye den e baaye entinka wo mo ye dwumade bi e betimi aboa na educate amanfo afa ye electricity ho ana abeku ensam okoka ye kosey ade enti wo dia chop aba all right but wanya say ade na wi sika bi e wo say ba no project bi mu nyina wase no ma onye sa ade no me pena sempa wo ye bibia prekope but babia no kwena da no sabi o penfo kan sa no kwena da o ma baby kwan no na o di something ekoyi free wa uni no o se ye kan babra de oni mbebu pa o o be no susu pa o bu baby sesi ana no edin David wadaroma okay na e was na entwe okay afredi ma bo the video okay I say me hu say uye musician ana uye actor ana actress yeah and just say ubi bi wu no kra me dwen ho amenti ase aya na too sad okay because me kai ma me say wa ma me free mu aye so odina kotoka asem wo me ma me free mu 2017 Reverend Obofo ma me ka 2018 eso obi kwotena na 2 TV ase e frɛ no de yam money din kura no a o de waka matimi mo di amati ne refi din ko bebo demon breaker o break demons e kwotena na 2 TV sata mai papa ya ai ano ho ayi na free one no ho ye ko nan and it goes to guy no okay ai wo use saka na bushafo se wo use faka no ko Reverend Obofo de ka ma de asembesi ampa na ne mami wuye aw enzo mami wanyina di nchene wo de no kura no ka ne ba 2018 mami 2017 nti den na ka na ba che ne mami wo ya so e jimisam sabe o wo yanto sabe wo say mpai fotie nti see e fran ntuma kakra wadaro ma de kwase asem na wo de bible aka wo de to sabe wo say boys and they say last amount for asre wa anti am yentimi ntu sabe no ya na no kre ya that time na omuye expose e wona 2 TV yeah sha omo no mhwe sa TV no yeah akwachire na so Reverend Obofo kai ne se wo yo sidi mama na koji ye o lucky anam konya mama poster ni bi okay anam try the picture time ye na ko social media we didn't nyina sending na two for omo hwe sabio tafrache ejimisem o madi obi be kan sem a omo nye hwehwemu ansa mama ni pona betena ho all because ye expose ene ko gwana owe okay jimisem sa ye body your body kaka body say me there body oh there be onti asa wo ye sinini a wo de nu ense so bi free okay crow from mini mami bi a ne mami ensa wo bom wo ye twasi mi anka mami ne ko wu ne mami ensa wo bom ne mami ensa wo bom o ye sini twani di anka bo onye sini twani nti anya hwe eno so ye case pa o so ti udwene ho anoma ohwe obedi atem yeah ti David on kafra okay say ni patias ra ye timi wo de e betimi atu obi a yeah na mo matu ni pa na fa na say ni pa na hwum hwe amani a wo fam go young couple na mo babema nsema manfo beka aw because atopa o vacheme over shasi shasi bebia no o ye adwuma ne bra onya na boy ahwe dia kwakoto mo chuma no e kan kwasi asem jibisem sa ye hwe delay de no nyesa wo befu delay so ye body enhancement a ebia na sebi o ye krasini na be ma na yesa na so person kire se mo ye nde dabi nse wo kasa ompa na wompe okay and so we use the word cross for okay and yes idea no as o person just say we cross ni so be idea na that be okay sabi obia o de person di nisika obia so de ope what you say okay obi be san facial
me pese me se oba e ono an choice. Okay. Me fo e kese. Me pese ya flat e ono an choice. O da me fu ya flat do me. Me say ya kese. No akoto hu club. Ono an choice. E ono an choice. Okay. Into dia o mpe no. Obi pa no nche se ni pakro no ye krase ni. Okay. Oh yeah respect no. Yeah. Obu no ho. But sa statement here free na no ba ndi. Na da ruma entwe e basa na wo ye nya obi kasetia. No cre. Because in China, McBrown the younger seven about McBrown because yeah, and then you know liposuction. What you say? Indeed, oh, but now be now because every day also you know being but you never know can't just we in question. Good. All right. Me da si bibre. Me da si. All right. Ma memra dachi hima ho. But answer na no ma membisa wayosi question way. On a more serious note, advice ben adbema young girls. Obe advise you more to go ahead with this body enhancement ana. Even though say nipa no pe onpe o ni sika because emre bi atwam no na sa na ema yi ye nhunu enso na nipa te ya yeti ani gemu. Kakra betimi aka say utimi ma exercise more. Okay. I hope say no ye better. We maintain you shape. I think say obami ade se kan aduro bibia we effect. Okay. What you say? Okay. Afei wakotwitwa body na wie o. E wo mso wapempa mama ayi be ma kenedie. E wo ho. Bibia tisimu a. Asemasi. E don't na soja ye fa wa ye hwehwe se kotwe. Uni mark bia. Okay. What you say? Emwa. Okay. Me da si bibre. Ma memra dachi hima ho. Dachi hima. Scoopy. Ene de nsema be kan yo. Go say boys e hwe sa. All right. Dachi my yeah have you take. Ohun to ko san. Then onu nko o kire wa de. Ohun de ko so wa ha. Ohun be o de free ba. Okay, me sha say free delay de no so. Okay. Me pa cho statement na nya sa na o ma no. O se say. O se. Onu onim. So no oyekurasi ni a. E na be ma na yesa. Esan say. Ono ontimi nya sa de no ompe. Na say oyekurasi ni a enti na ompe no a. Ohun say bia ono no yekurasi ni. Unja sa ma me no ne kasa de. Pacho me san we video. Da bi twen sa ma me no obube o. No. Ma me nka ne sister ana ma me. O de mo me san we video. Yentie bi mo. All right. There's this certain craze for superficiality. Anything and obi timi kase me fo ekese me ko twitwa apam. Since when did we get here? It is something I can never do. Because like ebia, I don't know. Ebia be krasini. But maybe I'm not dreaming what no. My shatter day with my shoe, we open so na metia. Slippers na me shebet na. I'm a very grounded, simple, me ha me hu wiase. Enti good. Enti won say delay obi a na dream wan kan ma obi a. Delay obi a na adwini mu abie pa. Obetimi aka asem na koa no. Enti waka koa no. Waka koa no. Yes, but nya ono obi a wan di obi atem. Okay. Osisi wonim se e bia ono ye kurase ni a. Nti na ompa. Anya ma ne nya ne fe. Enya na kono so wonya bi. Esan se ono onya ne ho chechebo. Oto okra wo slippers. Okay. Enti wan di obi atem. Okay. David. Say asoma ye kan wasem ye kurase ni na wo de ba mu no. Kurase ni so de wan kan ma obi ase obi oye bi. Waka kwa no. Ono osi wono. E bia no. Oye kurase ni nti na ompe a. Okay, send me to way. Me kind of last time ma sha atade a e bia me sere ho. Egu ho no. To be so je se bia na. Me so me ye kurase ni ana. E bia na me mpe. David tie ompe me mpe. Auntie Miss me busa me ho say ade me ye kurase ni ana. Enti na wo mpe ana. Enti na me mpe ana. Enti won di obi atem. E bia na me mani mie ye enti sa na ma no. Enye me fe. Na so be so je se anibiefo na epe. Me ba. Okay. E bia na me so mani abie. Nemom sa na ma no enye makono se meye. Two different things na waka. Ompe enye ne fe enti na onye. Unzo be so kire se kurase ni nkwa na osi na fusi nto kotwitwa. Enye sa na opa. Enye sa na opa che. To me ni de enye sa na opa kire. Okay. Enye ne fe. Okay. Enye ne tan enye na kono so wonya bi. Enti won kan di obi ata e bia na ono ye kurase ni. Enti na won pesa de no. Sa na ma no enye ne fe. Okay.
Jame kamata Matuase pa. It is a statement enya sa na o kan. Okay. Aha. Na meko Davido de no so. Ne ba no. Me hear stories bi o mo ka say. E bi o de ni jane nani. Na because o kan say omu pie ye. Yeah, omu pie. E na omu ko ye. Yeah. So mobile na incident na si. Say ne nani omu fi ho made for ne ade e wo ho. Ti na amanfo adwene entimi nkwa say how say nipa dodo we nyina wo fie. And I say that my ye swimming pool a me anti wo swimming pool. So ye pool na pool no da ho say no. Ye ade bi ti say e de cover pool no. Say na be ansa na obeko pool no kra no. Obefro no asane steps. Entimi mba say akra betimi ananti straight sa no akoto pool mu. Ene na obi ane ni pool. But then ene na ekira amanfo adwen. Because sikani ti say Davido so entimi mba say ni fie. Obia ni ho a obehwe ne ba na mana kwa kotum de tiani say aya ta aka say last bi ne ka story bi ne ka say esikafo na aka say ompene ma ne ba empie nko ne na mabontin ne mum hia ni die obema ne ba akakọ tonton ne ma na obekọ cafe ne ade and then looking at this story no minim say ukọ baby is it that baby ni ho was say dey akra kwa na ana say nani no muja no ofie ni ma akra ne ma no yeah na mi se den nim the property esi ne mom yes he fa pa na wo kwanti wo baketekiti wo ntimi afa na ankoduru bia wo wa enti wanya obi a ho beso akwanu ma kwakwa de obeya eti wuja akra no ofie so say wo bisa me dia eti blame omo okay but asam kana mpesa medical because me nim baby omo koye okay we ye a sign of one ma obi biara awofo se wo ko baabi impo o trust na ni se on se obi ho no ko baabi a ne dan otimi loke but ne ba aduane ne ba bi be no de ama obi one ne tesan fa ne ko school me hwe video bi akra ne ka se ebusa ne ma me se ama aden ti na wo tu punu nim oso Nigeria is ni sika ne ne ma wo ho na o se anade ti na wo de me Emma nani no say ofa me nko school me wa nani no unnim no ba bia onya obusuani enti say o ya de o ya wofo na wo ya de bia se wa ma wani ana fo ma anya wan kasa obehwe ne ma bebre wa brabom because akra ne question no busa ne ma me say adenti na wo tupunu ni mu no ana ne ma me response say Nigeria is ni sika ne na ade ne ntade bi wo dem it mean akra ne busa say ntine ma na wo dem hu hia sene me ama okay enti oya wofo se dan ko anti obaketo untimi ndare no no don't forget say only say omo another baby and I believe say omo ko no ebi omo ne ba ko no ko na me ka say baby awoko betimi na obi akọ okay nanka wa hwe oba no wo ama okay say ebi a na omo mpese omo de akora no be ko na me ka say minim baby pote amoko ade crop amoko ye ya e create sa na ma we nyina ba ja omo ma no ofie yes amanti akora ne free him for ko toss mi puno nti obi ehun da ena ma obi anso ntena ba bi nka se ena de ne ba kwaji sikado wo ho no de ne kwaji ye send obi awo right so oh it's here kasa for evidence bra wo onya ende adenti na obeye sa obese obi din ena celebrate ye de ya o ba me share video we a e wo ye screens yi so obetimi aba Facebook Sompa 93.1 and I say Sompa TV Ghana no abehwe bi wo fie nso a obetimi aso TV no now they are to Sompa na wahwe we say na Davido ni ne bai omudi agro pool ma by a very painful incident o obe pia bonto be bana we na koye raw one ni bi na ko ba bi ana mukodware ya na because asemo we ye fie die o ndi say na pool na nkasa tie na say yenje ho security man bi ani ho yenje ho nti akora ne ba ne say obeto so no ebia omo ano mo around no omo nim say akora ne be ko pool no yeah onse nkro budu say omo yeah ba sase mo still serious ba sem na reho yes reho say nti na manfo adwen ye omo nya say Nigeria for celebrities there unza na nse na ye hu movies na e sikadro ni biem no yes omo ho na nka say they say minim say omo dey free movies no but who ni evidence ana who ni masem bia usimi ka why you can be enju pa fa no ehu serious ni leg musum twe ehu na mema sa etimi se we dey on kada masa me dori so pa etre me ko to dwe me pie e tra ko to dwe pie ya ko le ka ko dware na se be bia me ko no you ko bunu minim kai ana me na ase no
Say eba say yi onase anua no. Na wo kofem. Na me pese me pie. Na me ntimi mpie. Ene na anu eden. Chama. Na me pie no me yese bodamfo me na mo no ma. Na abam tim sa se de enso ne pese de me kɔ no. Na me pese me pie me na ma mo ntimi o. Na wo ya won sa se. E me kume. Enti me se enso tre me ko to dwa mi ngura. Eno anu no. Abofra se enso ampa. Abofra no bre. All right, so Davido, your man is shedding. Okay, me call Miss Beldia ni so. Okay, Asibolanga. What ye nyum no? Wo bi abot to my entie. But me to. Oh. Aden. Me refi se ne osisi she ya. But my asase no, my 2 lines bi. Osi. Asibolanga. Onipa ba se dodo. Ene ye den. No bi a otonyo so wo bobit. What that was so don't mean to aja. Sawa de na sawa. Me timinka. Me o si honun kwana. Honun kwana. De aka bia de. Where the ben o wi ase yentimi. Me na mi twam na me say omo bo man sedantie. When something e bre o wi ase no so go e bodi. E de ebiem. And me timinka. That's him at was. Ah so won't say that. Opa fa so amodi na. Why you what the anke nyo? All right. Reactions na. I feel ko Santana no. The worker say ni mu nukure ni. Wanya de. Okay. Wanya de. Menim say bia on pe na asem a. Na won pe obi asem se den kura na say ni say. Say nipa no say chenchen a ono no wo pe. So pe so ono ni eyenwuma. Se na osi ye. Just omo mutie ni omo hwe nyina ye sogdo. Asa de ono de onto nwom da. Esa on de oni industry ni mu. But very bad o. O say former musician. The reactions ni kra nya. Sa word no kan kra ha me ni. Se na osi ye ni body language ni kasa no. No asa hwe ni biem. Nti won de otwa na me fo ane so wonye no. Oya ne pa. All right. Oya ne but onu se din a wo bebia waje din akwa koduru no. Sa na ma na mfata no so beye sa ade no. Okay. Sa de na oya ni de nyame ani mu kure. Wanya ade. Wanya. O de a chew pa ba. Ti e be hwe se Miss Bell be so ma. But one say affecting Miss Bell awie. Oh yes. Because so be wo idea bi kra say abayo no obe reviving the career kra na. So no say de so wonko. Very bad. So more oji abekudu to the standard de waye. Obeka anade nkwa na wa Miss Bell ho a. Oh yes, na se me kwa me fa me de enku. Na so waboni pa kro hu kra honko. Yeah. Wa say ni din anwi. Se wa pa na cho de a. Ene onu so nsom. Se nipa de e den a. Osoma the contrast na ahwe ni nyo de be ba na. Oh, ebe betima bo na manaba. All right. Yeah. Obetimi abo na manaba. Ena mehwe kwa kese ne shatawale ne bu God. Ensensem na he in life ne. Se wo ka asem bia o. Na wan hwe nipa na ne kasa asem ne yie. Na se one day asem bom mienu mu ntam a. School fees wa wu. Kai. Me mo ma wu. Wa wu. Enti na ya ka se wo di nkomo bia na wo no bi ka asem bia. Hweniye. O ma me kwatara na ne ka asem kra. Ebesi utim say maame because ye waka say awofo kra no. Yes. Maame fo mo ma nyini no. Na danfo waka. Otimi nya de odo no pa kra wo mu. Maame fo no awo ne mabe 8 no. Owo de odo no oni ni di nkomo pa. Wo be ka wasem kire no obesa akoka. Obe ka kire no. Yeah, enti anuafo ye wo kra no. Ebi wo de ko Bible mu a Benjamin. Wabra I think so Sunday Joke. We dey ade bia meka shatawale de na asem bia no ya ye fan serious. But say ne o musi start ya de ni besi semre nsem a eba no say. Bibi wo ho no. Okay. Enti e ma say wa ka sika so oye na adwen say o tue sika bia na so de ne hu wura mu a ahwa de besi wo Ghana no. Menya sure say ebe ye boko. Okay. Because ensensem we ya okay enye na nsem o e bia na ye da bi nsem bi o matena ba bi aka enene o shata akoyi aba. Yes. But if a bulldog de on beka Saturday o. Shata na eba. So e dey abuse wo secret bi a onim fa shata ho. But meka. E bia no onye ready so beka sa. Na sam no ya ono kwa kase ne ho awura mu yi. Na so ka se police for me no okọ na se okofali case kese o ka so wo mbom ana. Ebebam dia. Yes. Okay. Enti you waka na no tuma na we na say no kra se waka na. All right. Enti yes no bi di nkoma a. Why careful? Shehu se ensem bi wo ho no ma enye ensem bi na wo se wo ka che nipa. Okay.
fasha wutiri okay wabra bomu nsemu boni bi mpo wadida abortion bia wayeda enya bu god kranka minim say your former president na no monyum serious o say Ghana will know when you said President Mahama sends you to bring him girls na Ghana president ne fe papa we na no boy no say o ye program bi ne bi o pema wase wase na ko for mo bre no a problem ni enye se na no monyum po a ebia na no ye panyini ebia na se na obese yi ne ho pia ma na ontimi na se obia wa ma osika se pema bre na so mo ye some the program ma om the program kra na ono mo bede da kra o mo ye that's ono ka ntimi fo na nimu nko and I saw smart yes and your smart when you kwan so beka omoye oto awunya bi me dia na wo ka de wa hu bi pe ma hu bebre school fees ye da benya su panfo ne ba hu bi za ba panfo ne bi ye that's ma dia na wo pese wo for so di bibi sha wo sisen me ye den na se me mahu me na me wo se me ye den ka osuma sompa motia ama ne ko fa ma bro me mahu ni na fi me fi oh okay pay for no that's ma we see all right mama call boys for boys mesa mo akwa babiem yeah all right yetie bebre ma yentie unso de yo ya mi hire obi bia a wotie Sompa FM na wo hwe Sompa TV nia number 1 ye mehu se Miss Bird ye na edikan Miss Bird ye no a abeku santana e kan ye no abeku wo music ayinimu industry nim yeah nti die o kan ye no wan fanyansa ankasa na se de o kan wan fa adrian to ho die anto ho okay niema mienu no ye edikan boy no bodin no oyema omie na no kra kan forma no asai enipa no dada body na ye adwuma body language no aye adwuma bi a kire nkrofo aye okay owie no baka se former musician still kra da ne ho nto no na nenim no facial expression so ye adwuma yeah a chese oni oba no bibi asida ewo muntam atwem papa twen adwen si bibi so o hwe ade no kwa akiri adi wani hwe se de o si ye niema wo ye no a bibi asi wo muntam da na no ebetimi aye de an ni a na ye pese ye so ye adwen nyai bibi a asi wo muntam no ebetimi abase papa ebetimi abase bone na openi chire mu a so atiase eno ufrifrifru ni a sama ena ye pese ye hu ntidi wo mu an se sama kro no ebetimi abase wo mu aye bibi ama yetu o mu ka o sika mu okay ama ekoye mentimi ho ase bi ba ho ai ba ku di okay ba ku twi ba ku di manso da ho okay ananse ba ko ye adwuma ma ba ko am wo twi dedi enti se wan komu ye na wo fa de trasa yeah eda no a asem we ba no wo kan no wo wo platform so na ano e defendi abeku se abeku ni any guy no ni problem bia enti abeku wo industry mu ti abeku ni me o ye dey oka bet yes adete no me na me hu video no a abeku ni kasaye nipa na no ne to ode ne kasaye no aye insult kase kura yeah abeku anya de ba kokura wa mfanyansa ba ku sei amusa question no akwa fa so obusa question no boy no man my next of fado sa no cha bibia wo kan bia ni kwa so obegimi wo ni paye bonia ka kire no
abeku we nipa bi ai obi a beka so de opera sem me wa me po asem na ogimi a me ka kire wo abeku ade oyeye no masa wa yo si sesi a ye ho na obi ye kan sini asem a na obi akobodi nya wa yo si abi be twa sini o wa yo si de so atwa wo de so me but wa yo si na be twa o say ye de ne de o mo ta ye de o say ye de o mo ta adisi o mo ta de ye mo pa wey your friend say producer Jesus ana no mo ye director for no ya na o mo ye pe na director na ka zo ma wa so ye mfa we ye twam ye mfa we e wo ho but two teams say ya na ya o tia e show because say dia ba ku ye kire say se bia UTV ye program bi na mpanyfo decide say SMS baby ma yeah wa manisika ahwe no kwa say adwuma wo no wo mu onim se de titie no wo pe bi kura wura mu a edi eni kwa say nko ye saade no ntia ba ku ode me de eni maka de play no wa ya de okay Davido edi na esi ye no no mo kan se nipa 8 ne wo fie hu yeah nipa 8 nipa ba ku 8 eni wo fie ho na kremo babo wu anu se sidie da no de ne kwahye pope bottom crowd be die wo beka bia no ewuo no aba owuo ye hihye yeah se hihye ma na se yankopon no oto pere ma ne maso a no you were free nti abaso a aba ye mfa ne sa okay me di hono mu sa na meka okay Gana sem na o kai delay na nipa o kasa kire o mo no ene o mo amodi o mo compare no wan nim nyansa se delay okay wa kenya nsasem abube asem o kai so wo wu nim nyansa bia no obetina se se wo ye bia wo be jai oso ndo ntimi nye sa wo nim nyansa se bi o ye kurasi ni nti na won pe e bia na onu wo ye kurasi ni nti ene bia on pe bia onim dabai ena breba se afedi e se ho ba bi so a kotwitwa ye ni yi se mi ti wo ya mafu kakakai na makomisi munyi nsuro na aye ye wo se ye mema de ye nya bi emaya na na ema no se o mo na ma we bo o mo dendende bo mo dendende ho me aye den oh se twitwa no aba so re ka de yi enye no obi oba bi ko twitwa bi a okowuye wan sori no ai eno a twitwa no mesinya sabe de wom a che se yes o mo se e freska o uko twitwa na ye yi a ukoko no anye yesu a wawu ana me che se show ya ba oh ya ka sama o de my boy boys obi am be se o be ka ko ni fie da bi na ma ko ye bi ntidi danama why nipa say ye ni aga na fo so tru nchirmafo ono ba bi ote no eri kwase nko be kata asem kwase why bi no okay digina but dan o kan ye nso san advice say ono no advice okay o be kan ye as okoye bi o be kan ne nko aye mfo wo ye ya why fe no no be ka chen kwofo tu omunya no media mi ye fe bi enye eye pa ehia so be ka okay etina na ma de na o di gira asem we ya kan hada am di gira ka say oh yes sister na ma ye bi nti say wo ye bi a o di samfu sa de na wo mu ye no o mu nyai okay ni sa ye ni ye be sa kunkum ye ho ye ni ye be sa kunkum ye ho okay we ya frusu a nti di ai every titi nyina ya frusu a ye pia we gua na ye pia we agua sa de ye no eno ano no Pegua. We have fruity, a baby. I'm a baby. There we are. I don't say, let me see piano. Yeah, I was out here. Boys. And you remember all my higher hook. That's him as one tells him, yes, and name one way. Oh, I said, you're fruit so never catastrophe. Now he is a good baby. One more, almost a year or two. About them one, a tunnel. Now, all right. Aya ko run wo hen dem wa
ana say na papa pa chire eti say wo ba be da ho aha no bie ne ho ana obie ne yafuru so di watwitwa amna ye tratra na la na wo mu ne pampam na ya ye wo mu no eno ne flat ne so no de na ede yi ka we de be fa kese ne sa na sa bi ya twitwa di pa ayi ni niam e wo mu awo na mabonte efe oba be wura dem na so obie niam so a kai eti wa kasa otu say etis aniam e bo hon mani kwa se ni ye so ana ye so ema wo mu de se maya no obia try say obeye sa de no enufo mpo ye dey enufo wo mu twitwa no fo wo mu twitwa adam obi ni die so pese mu ye duru besi wo mu twitwa eye obi pekese obi pese otene die so oh ani me bo hon ma ya bodam sem anye ni ya ye mbeka ya anye ni okay we say your friend say kwa kese ni hwa Shatawale ni bu god in sense me o ma sem no asem bi a wa hwe a e be kan tra wa ya we wa kwotwe na no asem sa Shatawale le mu ni mo se mo bia mu ntie news wa kwotwe na no asem bi bia ni ne ma na ma se asem no e be kofa mama de no mo de ba ta ho no etitalo ho kwa na ni so be ba okay wa kum nipa unkum nipa enu ni case okay mama de no yan report e wo police station we and the case okay so boy no na bulldog no ko tena ba bi e ko platform foforo so a obo Saturday eni adade na shata no ma no won say sa de ma na okwa awe no onyai ompe me na me ye say me na me ye ni say won so me na me ye say sa challenge na wo ho no ma no mo pre ho and we bufu your quantity you shata court isa na tie enye se bia eye we te bia ono di kai ebo se enu see first time na buy ye no na omunye opportunity se nko mbe ye adwuma bom wa bra om call men's gold nansia di aba ne se we ko platform bia so a oboni di me na me ye ni say me na me ye sem na say na we ria we buafu a wa no so akotwetwe na de shata head ade keka ho no de ka ho ma hu se enya asem ono nko an we head dey okay ono so keka nsem bebre all right ye beda papa say yen kwa homa no so na yen fa calls kakra ba na ye ne Zack abetwetwe nkomo Zack GH o ye nchen e wo ha number no 0551 931 931 0551 931 931 and I say 0548 931 931 0548 you better say modern number no be to screen is am 0548 931 931 0548 931 931 and 0551 931 931 hello hello yeah mafia me pacho wo free infa me free news wame okay me pacho yeti o me chia pana members nyina na me fa akonya isu atia Alhaji Baba Asare wo Sompa FM one ne yere Adia Sakina me chia mo pa okay adeku asem na me kan adeku oye han bofo adeku tie oye han bofo pa kese onu wotu wono dile a openasem ohu fe hetiesi buachi openasem ohu yo openasem enso emu ba ku bi edua oni ho bia obeka no asem adeku die woni mezba na ntia che woni no mezba tu onye nipa bi oye keka what to me I declare say they say ade bi ba UTV kura nya be fa nti adeku die wa nya de kwa e che obi amabai hello me ba jo udini be bia okasa free okay ba jo yeti o me ba jo ma already onu confirm my why yeah hello ka oche Pacho, good evening. Pacho, good evening. Your favorite Mampukia, because I feel at okay, Mampukia, it's you. If I tell you, Santana, we move to me and Barcelona, Bonivia. Your ex-president,
your former your former musician carbon. Bye bye. Hello. Hey, for me ba jo wudi ni baby akasa free. Yeah, your friend my man here because the friend my from I or domain group. Okay, ajima yeti o. No so I want you Bulldog as Bulldog I don't know one try crime almost this it's not yeah why is that papa body that why TV can why is papa All right, hello. Hello. Me ba jo wudi ni baby akasa free. Because every bill my friend college. Okay, pa show yeti o. I live like I can crack anything. Because over I was not cano. And you only break it up on the top of the home. 2013, someone in the community, you know. Okay. All right, yo. Scholar, hello. Hello, good evening. Yeah, we didn't baby akasa free. I friend na code. Make us free the that call. Okay, yeti o minua. I can see you know kind of thing. I hope you cha body name and how no you class name. And then I'm better. Okay, yeti o minua. O kind young person papa. Oh yes, sensible because nipa nyamya bo so kontaho amma ye twawo ade wa pontam I hopa ndi that mama no nyami twan why I'll say nyami delay. Hello. Hello. Me ba jo wudi ni baby akasa free. That's a family statement. Okay, ba jo yeti o. Make us a peace one. Hello. Me ba jo yeti o. That's a family statement. Make us a peace one. Yo, mpa jo yeti o. If I try some of the lead time, you know. What's your attacking? The pastor would say the American. Amete on kapa. On cash, or cash online degree on one was an injury. Okay. And the other could Santana Chairman done it here. Also, because what the famous girl, the Yanasa, Miss the Union, any power, the minimum other train, so this will be feature now. Any kind of so not with degree digger and so on. Yeah, that's it. I'll be 16 years girl now. We understand. Hello. Hello. Me ba jo dini baby akasa free. But so some I think I so dance for me now. All right, I get you. The abe here in the one year contest of partnership. Okay, Ike. Yeah, that's it. Hello. Hello. Yeah, me ba jo dini baby akasa free. Me ba so from na ko tiando. Ba jo akasa free. Kasa free father. Mbo pacho yeti o. Yo. Asamwa Nesbel Abeku Santana akaseno no. Wanya die kwa. Ye ka Nesbel pa se ye ka music industry no. Enipa wetini aboa ma do do music industry no a Nesbel, yeah. Nesbel. Ye ka so woni abrwana na music so na e man bebre mai. True pa. Industry no nya to. It means that Sompa Abeku Santana kacha ne die. Esa Abeku Santana o pani chauta ara peso o pedi bi patano. O so gune ni mase. Okay. Yo. Ewe da say, ye the phone segment ni be sia. Na ye the part 2 na to aso. Ye be san bia homa ni biem. Make us say dwumadie e live e was Sompa TV. Afei uko ye radio by radio no so a live Sompa 93.1 Facebook Sompa 93.1 Sompa TV Ghana uko YouTube nso a Sompa TV Ghana obetimi ahwe yen ewo obetimi atie online www.sompafmonline.com obetimi atie yen ewo medi de Michael Donko mame Sambra na
yɛmfa part 2 no ento aso Zach abeka yɛn ho ɛwɔ ha bra panyi bibia bɔkɔ de obo ade adawruma me ho de nse Ghana mamu hey Ote ze Ghana mamu na yɛ den on yɛn kan jiro na ko ka jiro bia sɛ na wo ka sɛ ho yɛ den sɛ Ghana mamu de me ho de nse Ghana mamu enye easy sɛ ya yɛte he obi antu be ba sɛ na wo ti we de wo ka sɛ Ghana mamu mu ayɛ den a obi anji ni o unze sika wo yɛ nhyɛ da mpede de unze wa yɛ din me ti wo sɛn me ana me ti wo yɛ din komo yi me ti wo sɛn unze me ni wa hia pen yeah ana ya san be hia no correct ba me hwɛ de we a me hu ya in fact why fresh bra ma men kan cho why fresh papa me da say nyame ado ti we no kra di adanse se sika wo yɛ nhyɛ da mpede de eza unze sika the emperor of and something kuma would make a producer ba ko the movie sika emperor of and it's true sika emperor of because one jesu year be free once sika wataban etu all right e be two free once and sometimes you know if you misuse it you know one ka so be hu say dey be wiebio obetime anya o misuse na e be du echi na osu because always no me can say it takes talent to make money but it takes brain to keep it. It takes talent to make money, but it takes brain to keep the money. Yeah. Oh, nice one. Nice one. All right. Brana hina wa kwhye. Yete unka che. What I say? Yete unka che. Me wa ha o. Me wa ha adwuma ya. Ana ko che no wa kwhye se ko twa mi bia wo koba. Aha. Ko de me koba, but me wa ha nso so. Eja. O say chi be your dentist so nsa ye be fie ni fie. Nti me kwa. Enti ma yenhwe wo koba yi. Ise de na de gu akwan mu. De na wo de ba. Amede foforo aba Ashiobi. Yeah. Kai. Na we dey wan na Ashini. And the Ashiobi and send your system na ekono we dey be Ashiobi. Sa. Ebi adwen ye almost party e ba ye wie so party e ba ye no. Ansha dan koyi. Enti na Ashiobi. And Ashiobi nso will be there forever because me can say e dey 2024 nso e dey anymore e dey be Ashiobi. Enti are we looking at a political song here? No, it's not a political song because maybe in general. Okay. But yes, one or two phone calls be from other artists who want to do a remix. Remix. That Ashiobi because song. Kino Ashiobi no. Keep out. Bazaka and fast. Once the industry no wa wo mu anti unim keys it me bia apono and na medin kan kai no it takes talent to make money and it takes brains to keep it. Wow. My lines ne kakra na ye mehwe nwum na nkasa okay ukuna fa wachi oni eresi abo afa otimuti ho na wusu uyiri chiti oni akwasi wa kwache omuso mu ye bibi wa hwa eden ne besi bibi besi obi tubetwi yen kan chiro na koka chiro bi say na video bio ashiwa ka wish video bio wish. All right, lines no crime ma fili but my actual concept and nam so ana say e ba ne sen and as our concept ba otrim because the way I was here so I can't wait to listen to the song. Oh yeah, madase wo ho na me the kind of man that for us for us na men omo hwe Sompa TV FM and then on Facebook and my management team everybody supporting Zach Nation Zach GH Music me chechi obibi enyumbre na idea na buy and it was na me name ba boy na ye kasa na ye video call and yeah, video call no muna or din some money. Okay. And no mama bono. Okay. Phone krana na Jeffrey Horner me table background or say oh yeah ush mama ush. Okay. And your far phone if you know. And I say yeah coffee where they are show. Oh. I show pa coffee. I show aka wish. And after talking to him, you know, okay. Me am dream who fast to say why do you me catch up yeah. And so I was thinking say men fan fan politics way. There be politics emfa. Men fan for odo. Odo so be kwa kwa na mfa. Akoye one way. Enti medwen ho che be 3 to 4 months. I can see. Na me hu ni a men fa. Baby am fan ahye obi no. And I want say enwuma nkasa no. E very important. Say onwum be make a. E sha say free asase no. No correct. Kwanya be fa so asase. No correct. When say me so I'm into music, into who can mahupa. Yeah. Enti na me jai word in the two ho, but na still na wo me trim. Okay. Enti me that sorry one day and me ra washroom got na WC so na idea and started say ba Ashiobi.
Ashiobi. Maminya ni general because there are a lot of things going on. Yeah. Nema be break cause amanfo on the streets. Yeah. Efiem but ye mabonting embeka. Yeah. But near ha amanfo. Enti na me start na uti west na ukuna fa wachi. Oni resi. Yira fa wachi. Oni akwasi. Wakwachi omuso mu ye bibia. Nti ukupie so ade na besi. Ebe show. Exactly. Eshiwaka ush. And that is how it came about. And you know, me fix a lot of things in it. Near Kosovo street, you know, so boys, girls. Near my baby na me fix into the song. Me the barbante. Me kaise na yo kofodia. Na papa kan ye twa series bi. Okay. And you want to start every kofodia. Na me born me came. Okay. And then on the set, you know, na and you man for. Edo mano moto. Yes, ade a wo wo ka mu keke no ebedane ntokwa wo mani bi ntem the guys no because Ashiobi empratwe kokokoso kai Ashiobi it was all over and you know Ashiobi make us say it's a song okay nyamencha there it's making waves okay enti ye be drop enwum no but my making sure say amanfo be hu ba bi anwum ne wo okay me that say all the digital platforms so okay call Apple Music, iTunes, Boomplay, Spotify, Audiomack ni nyina obenya and also follow me me social media handles and so on and also so why the link and at official Zack GH me Zack ne ZACK and you know official Zack GH link and that how obenya Ashiobi and also subscribe to my YouTube channel Zack GH Music and you know at the how with video and Zack no ZACK and you search na tese nyum no link ni da ho I think that you ready yenko tie nyum no ye ba na ye den komotwetwe no ato aso all right Sompa Xtra. Ukuna fawachi, oni eresi, abwa fauchi uti hona usu. Uyiri chiti, oni akwesi. Wakwachi omuso muye bibi. Washa edene besi, bibi besi, obi tubechi. Sompa Xtra. Ashiwaka wish, bema ashiwaka wish, ashiwaka wish, obaba ashiwaka wish, ashiwaka wish, bema ashiwaka wish. Ana ushi so enye se bibi so nkwa na otimika ushi o. That's him my ushi there. Sompa Xtra. Dear Betty o. Sompa Xtra. Manchester, Menga Wuji Univasa, YSS Lepisa, Abba, Devi Avutiakuma, Yafurubusu, and Abubudi, Sompa Xtra. Avazade, Bupuru, Coco, Yapupe, Yafa, Yanima sending the Siko, Asioba, Malulum, spray, Viagra, Treso, dear Jumedi Wama, Uya Blue Balls, Ashiwaka Wish, Bema Ashiwaka Wish, Ashiwaka Wish, Obaba Ashiwaka Wish, Ashiwaka Wish, Bema Ashiwaka Wish, Ashiwaka Wish, Obaba Ashiwaka Wish, Oh, but in fact, studio ha aye there. One bar Facebook and one bar YouTube who be. But you show a gauche. Hey, bawa ba se mi so utiapa na obi yusu ne yapa. But na dey hin. Hey yo. Sompa Xtra. Bema Ashiwaka Wish, Ashiwaka Wish, Obaba Ashiwaka Wish, Ashiwaka Wish, Bema. I say one person be can wish no. That's him man. Makabia Makawush. That's obi e can wish. Why you see can wish? Otaka wish no. That's all na now can wish. Bra Manchester mi si wish. Oh nyam. E bia ye do na jashewa. Kan okra da nya matches. Ade wa yo bibi foforo wa na. Otaka na najo. Anumre o je. Ona say wish there. Papa sa na makwapatina. Otimika wish. Ebi am no so go dare. Oh Bazak, one say all of a sudden enyum na dane ringtone na wa ha. Oh yeah. Because
ebe den na mobile set so na mu wie ya enkoda ne ntokwa because enyum no is very easy to relate to because that be yes I'm born nyum ni biem yima drop enyum na ye ntwa na zika krawa ye ntwa na se they say ye pedance flow studio ha nanka boys ase wan Sompa Xtra. Who could have for on the race? I want for you to Hona Usu. Who you cheaty? Or the Aquasi? What got your almost over your BB? Oh, shy, BB, BB, who be to be tree. Young can show Nakokachu be. Ashiwaka wish, Bema Ashiwaka wish, Ashiwaka wish, Obaba Ashiwaka wish, Ashiwaka wish, Bema Ashiwaka wish, Ashiwaka wish, Obaba Ashiwaka wish. ba eya kwese fie ha nyina wa yosi nanim sa Odabi boys fia is why you nanim sa say akonya so de akonya so asa akonya so de obi eni masa oya akonya so asa Jane want to me. Hey, man cut off your cow. Only why we need the manager. Oh, David. Aye, o my here you want to me. Why? Hey, o my in Bugatti, o my no in Bugasa. Wo wo de na akonya so ata. E je o mo na me sori nya na hwade. Oh, Jai. Why was say? David, ye jama me say e mo aduma gira akoi. Okay. O mo ko yire twini o. Okay. Ya yire twini ni we no. Yeah. Obi asa. Chicha mo ta chichiri engwa me dey. Emesa nyisa o mo ntiase. Oh. Eno se me sa. Abo adwa enha ho ana otwe menkasa. Okay. Wa hwe ya e be sa eku Account. Okay. So, do what's I know? Yes, and how now miss. Hey, you also asa. Nice, boys, but what you say? And how now what to see Jomo? Where do you see a pedal? Oh, but. Sir, I sure can wish here. And can offer bibi. Sir. Na niye sawa hawe unana. Dabi me so Ba no mo sawo. Wayo. Oni de so asa. Akonya nini na ya akonya. All right, Bazak. Won asema onyu media braces ya. Obe ne e de Obi yeti Obi decide here. Oju bota no. Ozuzom. Oh, but enyumni are very interesting. Because some na wo me na kwana na o de bet no paper ni bi won de na mo ye o inside my personal assistant. We da Abuja bi we. Aha. Ana manager so na yeti we. Wanya ni za so enye ye. Bet dino. Ene be so be ka ush. Ogusu twa onyaye. Enye easy. Enye easy. All right, but it's all fun. Enyumni e de. Enyumni e de. Enti sesia no. Na ye can management asem no correct me ba bibisa one question bi but se see ye hu wo industry ni ma che enwum ni ntina se see no I say industry no e ba no sinitwa no a wa gum kakra no ana mengumu like they be American say movie a pave way amamepa because we started as a musician na some maybe rap movie and a movie editing and then movie acting no na movie has been good to me way back from Accra to Kumasi. Na me ba Kumasi no so eje me fell so. Ye nyina ye ni tua say ebisi egu me I don't believe say movie ejuma. Oh gupa de ngui achia. Just say take a new turn. Exactly. Na me say one day and me empire boy and say one day obi de sa idea no a very concrete idea no ebeba said ye be fa so ye be ton ye sini. Ye be to me a market ye sini out there. And then I affected the whole thing. How to market our that's the whole no? problem. And then the problem now bana ye hu say enkoso. But ye nua no mo twa YouTube no. And the koso pa mo bom. And no crack say the movie thing is coming back. Yes. Because yentimi nkonya ho. That is it. And yet there be aso na obeko internet say okore. I believe say na okay yenya concrete means people betimi their market here. It will bounce back. Always
ye de ne say obi de ade ba ko ba ye nyina ye follow, yeah. And that is what beginning, you know, I'm wiring because name says CD selling, no, okay. But now we are living in a digital world and near Massa and all other countries now, Koso, movie making a Koso, Penya, to Kwame, cinemas, a kosher foreign movies in the me who said they are a bomber, almost share. Oko Nigeria cry now, no, they sell their music. Movies through cinemas, yeah. Opa, check it. You will see some of the movies. And okay, when you say cinema, no, a bar system, a boy bar. Yeah, no, a bar, a boy. One say Titi Hono Ubisa, ya papa boy, say a cinema. Yeah, and they start. Yes, and no more start. And there was so. But now, no, how to project it, no, and the problem, no. Oshe Kumasi, we don't have a very big theater. Yeah. And na near wo so Accra ne watch and dine ha no bisa ho se nipa dodo sen fa also we continuously but other countries na eso we one show see ya making it in revenue, okay, which is not here. Enti eno no so ba ebetumi aboa ebe revive your movie making and into movie making there we go super menyaye. Thanks so much. What can you na? So we are coming back. Oh yeah. And they say so be bo show no person will invite wa. Kwan benso I know their management te hono na me ba hono say me sheda na me de fa hono and say ye bisa say management mu no egumu ahodo ana because ye hwe shata ene bu god asemi ya we say o me na me fa o say be manage me course me programs we say me na me manage wa me ye o say management sem no wetima sima ba mi no wetima kire mu kakra in management men ka say entertainment nko abibia mo no when you have a manager is good. When you say juma mu ha manager wa ha definitely, and that doesn't mean a manager no is not doing anything. Me read everything about Shatta Nebu God near Kosono but ready be and sometimes you know na we trim say artists make here managers don't do anything. Artist stream. It's not necessarily say manager also wosika and some with me manage you be. Okay. And to make us say aha Sompa manager or wosika chain CEO nana. No, it's not like that. Only being chain sir. And that's only being channel. But he's managing the place and he's managing it very well. Yeah. Into as a manager, my manager pensed they are all cano. A manager would say you get links for your artists, you get staffs for your artists. Go here, do this for your artists, do things for your artists. And a manager, you have to, as a manager in music, you have to understand your artists. Well, artists now will be managing. One not say, it be the kind of music out here. Jen Ben or him fan also the far. Is it so about high life, hip life, hip hop, reggae, dancehall? You have to understand artists in the first before you take off. Who take it off? Who will say artist manager and nam so na artist is and the trooper. Obefa ka ko baby obeba station hakra say but me artist when you mame and I say video B program and I say we ko share boys we be share your bra penny wayo wayo a break it through dada or your superstar ye nyina ye ni mo Ghana ha oh bra me artist bi a me de na eba o na nyum bi me sra o mfa nye video mame me hu say wayo ye bebre ma other artists oh yeah or ye ma man for pa oni boys nyina yes oni boys nyina omo hype a man for and manager na yes no where were you the artist now share them did you know you have no idea and the management me who example me career to ho I stopped doing music even acting crowd enye ni nyina na meko and then na me pese me ba ho but fashion no me dey ashim me pese me body yes yen kwani kase ya din na mwani okay and a manager atamfo me so young free on yamra baby for as a manager no manager does a lot and not necessarily say manager also or dance and what you manage artists obi wo kra ne lack
a push war artist. That's true. Don't think say you won't go one day. True. Because minim engineer bia sabi oni equipment oni nema bebre. Ba oye mawa. Lack bi. Because run the studio crying yeah but lack no beat no ebefa and kase won kwa one day enti de bia me kase a good artist copy. Yeah. A great artist steal. Oh, okay. So a good artist copy. But a great one artist steal. Okay. And yes, still nso say uko wia obi ade ana anyomo. E bia me bra wa yo ha. Or you're good in songwriting. Yeah. Papa Santo with deep and you will produce me na pen. Oh, okay. CK man. Okay. Yes. Wow. That's my grandfather. Wow. We're producing a pen. Boys. Our idea with a new one. Now we're trying new beer. Oh boys, a new idea. Farmer me. Yeah. Okay. Don't rely on your idea. You can still little ideas from other people. Exactly, from other people. Because nyame nko na nim ne ntia obo anon ba ko asumi no. Okay. Nobody knows. Okay. And you know, whatever be the case, say even a manager ne your errand boy krana, respect him or her as manager. Okay. Because behind you no unim aduma or your mouth. That's it. And kasa wonko talent no and matter what nti say mushia may I hardly talk about me Modino, me former artist. I hardly talk about him. Okay. Because you have a good time before. Yeah. And it's a bad time abanti. Time me free radio to radio, TV now to TV. Okay. Na me can wonsem. No. Okay. Me nyeda. And my respect for that is very good. I think it's a boy industry. Exactly. Yeah. And you know, when ya bra shatter any bulldog, they shouldn't forget say people are watching. Yeah. People are taking and there has been good times before too. Yeah. And the bad time in a bar, we should be careful and mindful about what we say out there and also we put out there. Because Asemba it means say Kurubi, Uganda, Rwanda, Obi Enuma Samba Kope. Yeah. And we should be as celebrities. They be and careful with things we put out there. To me born you me say outside gentility, home cry. Right. Yeah. All People are crying. All right. My share o management no omo contact in case me program bi na mpese me invite Zach ebasona obegigi ani a number be na ebeti 0540 0540 85 65 16 yeah sisubiem 0540 85 65 16 nice one ye be drop in nyum no finally na fe ye bia homa na bia no bi pese oka bibi kire Zach ye be 5 minutes bi na yakoye next topic ne so 0551931931 and ye be drop in nyum no e bia what Zach nka wote nka che den na oka che ne nyum no ahye obi ensem na ewo mu no se na se e ka wasem ma wana. All right. 0551931931 0551931931 0548931931. Hello. Me ba cho wodi ni baby a ukasa free. Ukasa. Okay, you Zach 8 you. Ominia. Aha, oh okay. You. Yeah, that's it. Or say asmade no nkwana. Eh. Yemfa na scholar. Hello. Hello. Me ba cho wodi ane baby a ukasa free. Dr. Frank Kindin Kabet Kitchen. All right, Minia yet you. Oh. Yeah, my name is that. I am going to that goes the up down. Mike, don't go. Who fit it? That's all my music in that tonight. Oh, say. Who fit it? All my music in that tonight. Anya hwe, why? Ya be bi muso monto aso. Ai. Hello. Okay. 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 Nice Saturday Bu God asem. Hello. Yes sir. Me ba jo dini baby a ukasa free.
Okay, Mike, Zach, how? Oh, come on, okay. Especially it's like a wish more. I was in the gun is about any just hey. So see now what they watch it West need be a good team salon. All right. Okay. All right. Hello. Hello. Me ba cho wudini baby akasa free. Yeah, me did the master now we can free Wale. Okay, you. Zach 8 you. Yeah. Yeah, but several show I'm go about oh yeah, there Zach no. Okay. Music is fast. So sorry about the Nyame Ghana you know this year I never work. Oh, okay. Okay. You. Yeah, that's it. Hello. 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 Me pa cho wudini baby akasa free. But I friend Miss Sandra because I feel offense to Miami. All right. Sandra 8 you. But so that many dinner pan any more the other come up. Okay. Come on, okay. Yeah, last caller. Hello. Hello. Me ba cho wudini baby akasa free. But from make a go for you. Okay, me ba cho jina ye na yenti o. But so ka hey brother. Body spending for the about dancer. In your time, videos. Oh, okay. Okay. And but the number net. Enyum no dey ansa na obe sorry no obe search platforms now be nyanyum now there are videos no. Why? Minia. But all right. Nyam sure. Zach, finally, which platforms na? No correct. Na okay. Final message with okay. the account. Platform near official Zach GH. Okay. Our Instagram, okay. Twitter, Facebook, and our TikTok. Okay. Official Zach GH. And also subscribe to YouTube, Zach GH Music. Okay. And you know, and yeah, no, I have 15 singles out there. Wow. And with videos and you will show be and social media handles and so I made the two management number or to me pick on the manager bidding for everything. All right. But I think say okay baby you share first. Men kai ajo kai me. Na me share picture ni sa but ma me fa no nto. Kai me. Once about this same to about Techiman. No correct. Emma me invite you me show so our Gaskia FM. Gaskia ampa yeba when do I boy show. Good. You call what Techiman. Or a musician, Koptum. Yeah, it's true. Gaskia FM. So, it's true. That's the first time I'm meeting. No crap. Nice meeting you again. Nice meeting you. And keep on. You also looking good. Thank you so much. All right. Enti ya de anu besia. Na ya call your final question. Na question na ye bisa no file the bra first. Ye bisa se sika, ezi sika mpe dede. Ye bebo. Okay. Enti ye dane ho aba ye kotie enkrato ye ba ye bo video no na ya tie amanfo adwenche na ya mamon so mode madwenche aba ye dane ho aba Ghana's #1 casino game, Aviator and landing of Betway Airport. Betway, for the love of the game. Bet the responsible way. Regulated by the Gaming Commission of Ghana. No under 18. Terms and conditions apply. The first days of Beat the Odds has concluded. Now that you're settled into the new season, you still have the chance to win. Beat the Odds this season and you can walk away with a grand prize of 250,000 cedis in cash, plus amazing weekly free bet prizes. Enter today. Visit betway.com.gh for more information. Regulated by the Gaming Commission of Ghana. No under 18. Terms and conditions apply. Betway, for the love of the game. All right, your quote information no. And your question yes minim say bebu say asem trade how yes sika empedede money no dey like noise. You can houseman me can say kudi be son dede they make me akan no. And you hwese benya video na ye tie voice na very good. Money does not like noise. Sika MP dede. Na when the cars asem yensan
Okay, French dear. Money does not like noise. Sika empe dede. Where them said nano they are Ghana omo president. Wakasa ena Ghana ye president wakasa na waka asemi na na ye bisa say boys we na be ana kasa we no ono o kan na sem no on free ni trimba no nim na sika mpe de eni digital biam eni bebook biam da bi eni biam sika mpe na sika mpe dede no minim se obetimi yan mabuni de ye ntiase ye nim asem no kan no ono kan na sem kwa no no emu kra no on tiase o kan no wa die obi anim aye kase eni pauso sika ma etihwe sika ni ye ni sika wo ye nyedai empe rough rough na sika mpe so tiase dede de sika pe ba won say ye obi mo wo sika so mo ye din mi hu ni say sa na kire sika wo ye din no ye din dada obi wo ha wo ye din dada wo ye ni dai o ti mi ma out but obi wo sika so mo ano o so sika mu a wo ye dede pa because you obi say shatter o sika kakra o ye dede wo bi hwa che say wo mo wo sika no ebre na ye dede because your boss was cause when you did it me chese sika nkasa e sika mu wo boss wo kasa onye de da wo na wo sua na wonim so ye de wo bi asumpa ye de sumpa wo bi ye de okay munya de yenye dede ni ye hunu sa de dia okay sadia di so obi dia ya ma kwa yampene ba se se kura sa dede no onka se yenye wanka se ye jim ya ne ya jim sika Messi papa we asem okan wa yamfum so bebre sika mpedede minim sa omo sika de pa konwa no onim se sika mpedede anwa sisi ati sika to comedy ai sika so mpedede wo sika mpedede anka ye ti sika to anka si atna to di sika so ye ti so sika ye nsu na se sika mpedede eti ni pa bi ho ha efidie yi aboa ni sunko ejanu so a ni sunko sika no aka se mpedede no wo pie sika ni nyina kogu nua bank wo fa se bank ejide say ye kasa ho no wo be so do nsaye dai aboy anu say hey mu cha bibi sasi ai so na mani awu pa wo di me ye frame ofori agimai da minim da ye frame na no ofori agimai ti mani awu pa say ofori ni ka bidin ho mani awu atumi din pa do no so your friend kwabena ofori agimai kwabena ofori agimai yenya voice fufuro bi yentie we yenim say we no Greek de nika as the French would say l'argent n'aime pas le bruit to it money does not like noise aussi l'argent ce n'est pas le bruit aussi sika de yembie bie su sa MPDD ce n'est pas le bruit all right yeah Kennedy Japan Kennedy Japan wo ni sika o sika wa bodam wo Jimmy wo ye de di kwati asem da bi sabe o se papa chama wutumi sika nti wo Jimmy ye kwati ade bia o pa bia sika no a sika pedede okay papa wo ya se mo ka ye no obeto chese munya de sika mu ye de amede medi mu kana no tu sad wo che that's obeso chese ye ne ye ni dede ye ne kasa mo nya sika no mu ye de ne a obedi obegyina wo timi ka se mu se de nti se mi furu play bi o okay wanka sa onka play di an o se sika mpedede o ya chese sika mu nyai okay ye de onu na ye fa no on the last 2 weeks ye sua de nti this week so no na ye nim se ye nya ba bi a mabunu ye ntia se nti ye besua dabi wo nya be wo nya be wo ye pa se munya wo nti ye na no odi atam sa wo sika no o mama pompo. As the French would say, l'argent n'aime pas le bruit. To it, money does not like noise. All right. Enti ebia na obia ne nti ase. Mamemra wayo. Yeah. Ese sika mpedede. Oh. Sika mpedede. Money no dey like noise. Say na osi say papa dey o kan dey wan ka boni o. Osi sika dey. Asam na baba to ho. Mi yi
senior mitwa atonchen who you carry an atonchen okay as Ghanaian ada de eba ne nya na because they were all the emu e shidada mind the more yeah embuotwa na wo twa ye na doso oh nese we do sika mpede de otu ye fo so your boy na onya sika menya kesesem ni ye be ye no wonfa ho ye ho What's what you ye? Okay, afena meme. Dede ni ye no de onfo ye ho. Say we ase de obi an ne nte ase nti afena. Recently na wo Kumasi Ashanti region. Wo hwe se de o mani mo sie ye no. Wo kwa soja fo ko po mache wo. Yeah. So they should calm down. Edie na what tinti a wo so soja fo no be bia so they should calm down. I will read the article the ma say they should remain silent. It means bibi boba. Okay. Eti wo say bo so ba be kasa kire yen. Ama obi agepini e betie wa. Sembu otwai yesre no. Anu odin. Chama me no kasa yi. Fu o yentimi mfili ye ka. You say the ne boy den pa. Last week me koto mo 5 kg bi. Ai. Koto 1.5. Na ye ko krom say sa ko apaja kosoro. Kai. Eni ma boy den Ghana fu su. Hey. President National Council we should be citizens, not spectators. Yes. But I know can you be port tade dia so this year. No correct. Ye hu sisi yen. Ye hu kire pa. And akatwa so a na adwan fo so akatwa yentu. Yentu mu so ya to ne mam. Eti uti Ghana. Na utimi fa we nyina mu a, wo se ye bo ba so. Okay. Eti say ye dwene ye ho. Na Mr. President, do never be bi an kanche ye srewo. Embo twa na do so. Sem de o kan be bi o wie na o tu ye fo. Embo twa na do so. Sika mpede de ye sre no. Upa koto Rolls Royce. Na kwa ngunaga taxi na esi wo no. Na bie ka na bia no so beti de ye de. Okay. Yes no. Yeah. Me da se. Plane ya ko han ya no o tres ka kesi yi. Ye no odwale wo mu no. Ani obi si ha o. Ai. Dede na ye bia no wanti ti ska mpede de no. Just ye ha wo nya. Also one for plane is what. Plane one for is what. Yes. Na say wo kire mu a wo nti ase no. Ye na o ka kire say. Yenja ye dede na sika na wanya no. Okay. Obi an ne yi. Zach, ma memra na memra da chin ma o last. I serious. What say yet Hana na make can say. One word be essay Krubi. Yeah. And there be make say we should be mindful and careful about what we say out there, especially who your leader, who your celebrity, who your footballer. Like somehow can also be careful. Now I was also baby because a bebu no meba a bebu no me no meba some can be siasam so kasi enye bebu okay sika epedede pa sika pedede every new money makes noise. Check it. Okay. Opa ma me nko yi sika mo no enfam beto o kan kra beti o kan ya what do you hear? You hear noise. Every new money or every money. Na is sika pedede. Yes, of course. Me dey na me say obi wo bank who come back na ko isi na ko fo o di she machine mo even ye dada no kra na she machine mo no o making noise. Yeah. And no cra. Every new money makes noise. You know he should come back. Me dey na me say bia was say abimu wo sika obi any sika he's a president. Okay. We elected him there. Yeah. Ye vote ya mano. Ya ondwin timemufuo no ho. Uko kampe ye beka yourself fix yourself. Yeah. Uko kampe ye beka say fix yourself. Yeah. That means mo na mo te wona ye vote mo no mo ankasa mo fix. Say wo mani awu wo mani awu wo mutimi kasa. You see? Mo fix mo because me nim say me to me fix me ho. Enti e bia me nim say me wo habit bia enye. Enti no maba me bra pani obetimi aboa wo. Another the santo me ferry no. Enti no dada emwa me. Eti say ne wawo akwala wo fie. Na waya ade na maame bia da chinma ne ba ontume ntia no wo papa ba me ka kire no go nim say papa no betimi papa ne ba ye na ye ka kire na wo bon sa akwala ne be jai den akwala boni sem. But when we let you there say fix us now also catch say you fix you then that means you don't deserve to be there. You don't deserve to be there. Okay, me that say sika pedede pa yo mama mungro busia you say dey wa asem we is on yo Ghana ha ana bra na obepe akonwa no ai oko I think say UTV ana say baby ombugum na come several programs so okay
Emma odi probi so de ayem fa to say inipa na wie school inipa na nya adwuma nye inipa no di patrogu no ehye no wonpa bi wa ha bi o atro letter to ho ama yes no omani nyina ji boom eti de omo ye no mpesa sa de ni bisi wo ha no mana no ba obeyi sa how ni nyina fi wo sika so kom de yen obi ko gina high tension so wo ye wa ba bo ten the first no eye mo crossing eti sika so no no correct chale ye nye ready say ye first no so kom de yeah by force fasting adai asemo dashi ma me ma 1 minute ni enko ahoma no so na ye enko we sa amanfo bebuo say amanfo nti ase dashi ma ye enko ofori ata na me kana ai wonu na sese no oman ni sika nyina wawie o ana nkofo ka kire ne se unipa no a wo no wo fate no pam no amanfo kire se wawie sika no ti pam no obi ani evidence ya ne se adentira wo ko bobisi age se wo nko a wo bank ana this can fam se bia ho no mo ade kese bi si asa no wa ade kese tu a ani asesa tie dia yi wo fate no ho wo si ameme ye mi campaign no muta MP for the man yede mam wa me etu ona bo ame nti man ye de wo yansa etu ni so wampam no MP for no ba ni mu se sa na tie de omo nya bibia tete wo mo fa akire ni afro mo se mo mra ba gigiska omo gigiska no mata atwe wa ta abate ya na e kan en so ya na e kan so sa aboa so ti ase eti na do de sese no what for team kai asen kokko ba bi kura no de nani wo ekotena wo jama no maye so beto so otoni a na obi asha man no da kokko ba bi atena wa ye se wadi am ni ba bi odebeko obekwan obi akọ ba bi obi se obebu obekwan Baby of a bad to the end. Now, why my year to a benya bidie? You go kaya di atiti free mo a benya. What on that? Hey. Oh man, what on that? Yankwa man so that's my yankwa man so. Yankwa man so na. Yen se bebu e die. Yes, remo a bebu. Okay. Sika pedede ana sika pedede. Ye de yasema ye bisa no no. Obi ka se sika pedede a send us sisi ase. 0551931931. Hello. Hello. Me ba cho wudi ni baby akasa free. Yeah, your friend me kwabra me kasa free ta for him bro. Me ba cho ye ti o. Ai bye. That's more kind of there. That question I know so. Oh, Angela. Because you paid it wow. Because when you did the message money. Unya scan one ye deda unye prema ni. Okay. Hello. Me ba cho wudi ni baby akasa free. Hello. Okay, mami si number no subiem 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931. Hello, me ba cho. Yeah, we didn't be akasa free. My friend used to fish akam kasa free kuma say officer in kro. Yo, mba cho yeti o. Na no. Yes, so this na o man mo ay den na me so ba be ka. Abeki ka se ya kire evre. O this can pair off. Me say obeka asem bi akire evre. Let's compare the day. Ode ehia wa hwe de tie ne da obenye sika na hwe de wo so tie. Okay. This compare the day no I am for try obetwa ye. Na ze sika de pedede. Hello. Me ba cho odi ni baby a o kasa free. Me ba cho your friend Kofi Kwatin, your friend Kofi, me ka friend also. Okay, Kofi yetie o. Yeah, the boys me wa ya pa no crop no mo kan. Dadache ma sa sembe to ja so wa on ke ya le we no be so be ke ya na usro. We de usro. Usro mu program ne ko pa da mo se. Okay. Amen. Yeah, that's it. Hello. Me ba jo odi ni baby akasa free. Me kasa free ma so do bia me din di Kofiata. Okay. Me ba jo ye ti o. Kasa na o man pe ni be kan na no.
one ho now otise mahama ba be kasa no enti so no so be kasa dia credit ni be ko mahama enti tension ana da no so no weti o se kusie se wo wura ni buma na enkra ni wura ni buma no di ba so se pia tension o di pie enti no be bia o jeje no di 3 na okay Sana mampenero wa mwano ho or the tension ebe kasa all right me kula miniska kwa bunya 10 pesos kwa me ba so mo ba on pressure ni to bia beze o kana me mfa o me pa so mo ba munya botre hello me ba so udi ni bebia kasa free hello Hello. Yeah, me ba so udi ni bebia kasa free Evans me kasa free akemwe. Okay, Evans yetio Nana no amwano. O ini pa kwa ya bua pa na o. Dabi Evans eno de ye njintum. Ye question ye bisa ne se obi ka se sika empedede a sen na ositi ase. Hello. 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 Me ba cho wudi ni baby a o kasa free. Yo, me ba cho yeti o. Me chawa yo sine ne squad ni na. Amo bajima. Okay. Ya sanna na kan na me braza ka